أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude allahu subhanahu wa taala juulen en nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam, haray miɗo toro allah subhanahu wa taala no newniran en ni horugol ndu lewru yo allah subhanahu wa taala jaɓan en. haray eɗen toro allah subhanahu wa taala o tawni en hikka, yo tawni en kadi ko feewi. kala ɓe o tawnali yo allah subhanahu wa taala yaafo ɓe si o ƴettita ɓe, amin ya rabbal alamin. haray inchallah hande haray miɗo suɓani en ɗo yewtere, wallahi haray yewtere kadi tawande jama mbuy wattana yila e mayre, kono haray koko hanɗe wattande yila e muɗum. ɗulle ko honɗum ko wattango lila e ɓe wondata ɓen, suɓugol wondiɗɗo. haray ino wodi ayaje qur'an ko ari e muɗum, wa kadhalika no wodi qissaji, no wodi kadi hadisaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. kono haray nde wonno ɗum ɗo ko quelques minutes ko andintingol tun, haray en ƴetta e tun aya qur'an goto e hadisaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗiɗi, ma ɗum sa hadisaji ɗi yonay. sabu haray ɗen andi wona ɓe yewtede ɓen sikke wo ala ko yimɓe faamuɓe ɓe allah subhanahu wa taala waɗi annora iman e muɗum, haray wona yewtidede. donc andintingol tun tigi tigi on ka dambugal ka jomirawo subhanahu wa taala wino ɗon, fa zakkir, andinting, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. andintingol ngol hino nafa julɓe ɓe. haray no e hadis mo aba hurayra filli, nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. no e fillayego arrajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. haray mana hadis on ɗo ko gotum, ko sendimo ko nokkugo filliɗo ngo wi nelaɗo ko makuno ko gorko on. oya hadis nelaɗo maki neɗɗo on, donc en ƴetta hadis ka nelaɗo maki ɗon neɗɗo on. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki neɗɗo, almar'u neɗɗo, ala dini khalilihi, himo e dina njatigi makko kan. himo e kanko e njatigi makko, mana hiɓe lawol goto. ɓe maki falyanzur ahadukum, goto kala e mo yo ndaru, man yukhalil, ko hombo o njatodirta. musidɓe julɓe tedduɓe, combien de fois wallahi tawata an neɗɗo on hiɗa jogi idée ma personnel, hiɗa faala wadde hunde, njatigi ma, amijo ma, mo tawata a disodira e fewjo da, a kompiday on, o hinama no mbari tawa ɗo sifa ɗum ɗon, waɗu hunde kaari, o yilta idée ma on few, o firtine ko wonno ɗa kon, o waɗine goɗɗum go. ɗum no heewi ko waɗata. iɗon andi en fo meɗen hiɗen mari amiɓe, ko noon allah subhanahu wa taala tagiri wonkiji ɗi. neɗɗo hino yiɗi heɓugol njatigi, neɗɗo hino yiɗi heɓugol mo confiyoto e mum, neɗɗo hino yiɗi heɓugol mo yaltidata, tawata ɓe famodiray, tawata ko ɓe jikkuji gooti. kono musidɓe julɓe tedduɓe, wallahi si tawi goɗɗo si on wondi nane fota mesure on, tawi a yurnitike mo, laawi ɗi o holla e ma ɗin fap ko laawi naɓoji goɗɗo yiite jahannama tun, haray on non pottitomo. ko no o wa'i wonon ko o nafma o, sa wondi e neɗɗo tawi ko laawol naɓaygol yiite tun o fewjanayma, haray pottito on ɗon nde. yaha wonda e homɓe ko wiyete kon as-salihin, moƴƴuɓe ɓen. ɓen ɗon wa hasuna ulaika rafiqa, ɓen ɗon moƴƴi wondiɓe, almuttaqun, huloɓe allah ɓen. on faami? neɗɗo wallahi musidɓe julɓe tedduɓe, ta jatodir e neɗɗo
fi tu yo njaatondir fi waɗa tumpiiji fi waɗugol mo plaisir ndaaru tawa e nder njaatigiyagal oɗo ngal a daɗay bone a heɓay nafoore ko ɗum ɗo parce que attention on andi débarrassagol wondiɗɗo bonɗo no metti fi moƴƴa non si ange goɗɗo o wotodiri e ko boni tun on jokkodiri e ɗum o wuuridi e ɗum ha certain moment an a falama non hande tubugol laaɓa wi'a a selay on wallahi welata fi few haray neɗɗo on koyo o reeno law si tawi waccake de ko woɓɓe won noddude si tawi neɗɗo on Allah subhanahu wa ta'ala lanni jari bagol ma alanni heɓugol njatigiɓe ma ɓen tawi ɓe fo hina yimɓe ɗaɓɓaɓe ɓen haray ko ya geru débarrasseɗa ɓen non de ƴetta wondi ɓe moƴƴuɓe ɓen ƴetta hirideteɓe moƴƴuɓe ɓen hadis no mo Aba Musa al-Ash'ari filli ɓe maaki nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki masalul jalisi salihi wa su ka hamilil miski wa nafikhil kir fa hamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir fa imma an tajida minhu rihan khabisatan aw imma an yuhriqa siyabak subhanallah nala sallallahu alaihi wasallam be addani en do misal labaade be maaki misal joɗoɗaɗo moƴƴo e joɗoɗaɗo bonɗo no wayiwa aaden yeeyowo parfum e aaden baylojo wifo biwɗi nelaɗo ɓe maaki aaden yeeyowo parfum on ɗon ko imma so a yiidi e yeeyowo parfum imma yidon tun odeur parfum ji ɗin fuɗɗoman heɓude kisan tawa no uuri no foti imma o okkore parfum on ma ɗum sooda goɗɗum e ɗum ɗo kono hay so yiidi tun pellet a heɓa uure ngongol jaka yo wondiɗɗo moƴƴo on ko imma hay so okkortama goɗɗum kono o jonnete fewjore moƴƴere so jonnatama kadi fewjore moƴƴere okkortama goɗɗum kono o lorratama o naɓatama ka boni few o yi différence on o naɓatama ka boni amma wondiɗɗo bonɗon nelaɗo nandindinimo e bayillojo wifo biwɗi hollirali wonde bayilloɓen ko bomɓe kono ko misal tun sa yehi ka bayla ka bayilloɓe ɓen tafata janɗe ton sa jooɗi keɗon hiɓe wuttude eɗen andi ko wiyete biwɗi ko moƴƴinira guri ko hara sino wuttude yiite ngen si wutti ɗon annayi kisano perte ko imma tawa ɗon fof hino luuɓude batte mana guri ɗin ko won ton kon e batte e tuundi ko won ɗon kon si hina ɗum perte on ara sunna coñci maɗi ko goɗɗum e ɗum ɗo donc jaka yo wondiɗɗo bonɗon so yiidi ko soit o lorde direct ma ɗum o naɓe ka tawata hay si tawi lorra kan ayata ka aduna ɗo kono ayi ka lahira sina ɗum o kerer ko ɗiɗo donc neɗɗo no wawɗo noon on ko éviteteɗo few wallahi ko éviteteɗo ko laba wono ko mari jawdi wo ko janɗi wo si tawi tun goɗɗo so wondi ko probléme ji tun addanayma haray selum mo few musidɓe joɓe tedduɓe ɗum noon ko piyoy ko tawata buyhino yawiti kono ko gonga neɗɗo sa ndaari a tawi ko aaden probléme selum puisque ala longue no mari impact ji buy hiɗa waawi an feewoyde jokka laawol moƴƴol kanko o ndaara o tawa o faalaka fewde fewnduɗo o wonta contre ma on faami o wonta contre ma o gera gerɗeteɗɗe fof fino o sortire koyɗe ma no ukkire erel donc haray ɗum koko renete e muɗum haray nela sallah sallam ɓe jonni en misal labangal ɓe yeetiken wondema haray dey almar'u neɗɗo ala dini khalilihi himo e laawol njaatigi makko ngol falyanzur ahadukum goto kala e mo yo ndaaru man yukhalil ko hombo o njaatondirta yilti hiɗen andi qissa on ka Qur'an ka jomra subhanahu wa ta'ala wi njaatigi ɓen non ɗiɗo si ɓe aroyi dargal tawi oya on ko moƴƴo oya on ko bonɗo kono hara ɓe seedino laawol on faami e moƴƴuɗo on qirritoyto o wi'a wallahi laqad kitta la turdin an o njaatigi an o bonɗo a faalanoma lan hari murtinde naɓami min kadi yiita lawla ni'matu rabbi sinano nema jooma la kuntu min al muhdarin min kadi mi naata no yiite nge wonɗa sumude ngen ni ko enen fof somi dayno ɗum no yo Allah subhanahu wa ta'ala dando en haray neɗɗo yo geru o reeno o gera o rondo bakkatu makko on o laaɓi o gera no o laaɓira e ɗin kono wata geru goɗɗo ukke e bakkatuji muɗum ukke e ererji muɗum donc haray ko nde yewtere ɗo
e raɓɓinɗinade marno komi andintinta haray partage nde ɗon andi no gasa inchallah haray buyno hakkunde meɗen tawata no mari wondiɓe ta na mustahabbuɓe na ɗaɓɓaɓe ɓen ɓe nana ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yiila ɓerɗe maɓɓe ɓen ɓe suɓa ko honɓe joni ɓe jatodirta ɓe gela ɓe sera ɓe sela wondiɓe bomɓe ɓe no heewi hande moƴƴa yimɓe tawaɓe ko ɓe iwdi moƴƴere ɓiɓɓe moƴƴuɓe kono hara hande hiɓe jokkodiri e yimɓe bomɓe on faami tawa ko ɓayɓe ala feere ɓayɓe wotodirino e ɓenɗon ɓe wotino akazalika no wodi kadi contraire on donc haray wattene ila inchallah jazakumullah khairan haray partage nde yewtere ɗo en torki Allah en fattiki Allah kala partage ɗo nde yo Allah hokkuma wondiɓe moƴƴuɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu on tigi wondiɓe bomɓe kanko e ɓiɓɓe makko e dendagal ɓeygure makko fof wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin